The Cambridge Farm Nandronga Rugby team would like to acknowledge the following sponsors. Cambridge Farm, Tingatoka Electric, your best choice in electrical. Gecko Trucking Fiji Limited, Nandro Event Solution, KK's Hardware, Fiji Pine Limited, Tropic Wood Industry Limited, Flame Tree Developments Fiji, BLK, and Fossil Fiji for media coverage. Orang juga kita bagi kita na mata di deke dan bersama kita sudah dibina. Tapi kalau dia mungkin orang kaya itu main kita mungkin kok dan lawan di nota bagi secara bina bawa lawan kita orang yang sudah dari. Lawan itu kami itu pun di timur kita tu. May salamat na natin. Pinag-sigaw dito, lawan.
natin ng score kimini na mga may pagkakan na natin ng score kimini na mga at 5 or hindi wala ka na. Lima orang orang sudah dipakai nanti lima. Lima kali tiga masih punya teman. Orang tiga macam apa aja? Baik, kalau kita macam jadi, jadi kita kayak ini mau berapa? 5 mesti 5.
Kalau totalnya boleh dibawa, boleh dibawa tim dan tolong kena bokete. Perkataan tim dan PT merchandise. Nah, mereka tim itu bisa sumbernya di beberapa kalahan perkataan. Kalau kita tim dan stickers ni, berpengaruh lagi. Terus sumber doa. Kalau ni, kalau mereka juga pakai logo Tomini, kalau kita berpengaruh apa?
Pasay. Eso kaya may tutuwa dito ko siya raw kinkarwa ba kinkarwa na Roma.
program is brought to you in partnership with Cambridge Farm, Tingatoka Electric, your best choice in electrical. Gecko Trucking Fiji Limited, Nandro Event Solution, KK's Hardware, Fiji Pine Limited, Tropic Wood Industry Limited, Flame Tree Developments Fiji, BLK, and Fossil Fiji for media coverage. This program is brought to you in partnership with Cambridge Farm, Tingatoka Electric, your best choice in electrical. Gecko Trucking Fiji Limited, Nandro Event Solution, KK's Hardware, Fiji Pine Limited, Tropic Wood Industry Limited, Flame Tree Developments Fiji, BLK, and Fossil Fiji for media coverage. Dito ko tayo may pagkakataon na tinirwa. Cambridge na naman. Take the Fiji Pine Farm. Under 20. Nakailan din karwa. Mga pinkarwa. Sa TV 5.
Mengenai itu kau yang ditungi pada cumi lupa.
Cambridge from Naruma Underpay. Kaya usul ka ba ng usul ka ba nila? Go!
This program is brought to you in partnership with Cambridge Farm, Tingatoka Electric, your best choice in electrical. Gecko Trucking Fiji Limited, Nandro Event Solution, KK's Hardware, Fiji Pine Limited, Tropic Wood Industry Limited, Flame Tree Developments Fiji, BLK, and Fossil Fiji for media coverage. Kita lakukan mereka kita berdua melakukan oleh orang tiga dua Cambridge Farm